Maya pagat panapon po. Yabe talapuking panalangin tamo deting makatoki. Para king kapasalamatan at kayadwanan ding makatoki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine Blesilda and Christopher Apimuar, Richard Paulo Ray Ricardo Giao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Aris and Marlin, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chica Rayon, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Ronnie Gatus, Ningning Paharit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Sr. and Gloria Sason, Ambrosio and Edna Manglanlan, Alejandro and Carmencita Coronel, the Ag family, Ana Maria and Maria Lourdes Ancheta, John Alfred, April Aliana Marie, Anika May, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Asmin and Bong Minabes, Romeo and Tess Lasco, Meng Jeffrey Rabadon, Jason and Jane Dabu Narido, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Cayanan, Emerito Zenaida Emerson, Ken May, Erica, Summer David, Zane, Kevin, Marco, and Sion Manabat, Camela and Leo Ginto, Amancia David, Neofito, Akis Demetrio, Effie Demetrio, Riley Jos Wanta, Atalia Loque. Para king birthday ng Mary Ann Gamido, Lenny Gosum, Enzo Gabriel Ocampo. Para king safe travel ng Benedict Tua and family, Loida and Dan Dorisek. Para king makapasabaling kayadwanan dadi Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Vinos, Rizalyn Vinos, Derek, Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa May, Jermaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitog, Elisa Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar Carmela, and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Joshua Angeles, Jay Carreon, Mark Henner and Jeremy Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Cayanan, Mark Leo Gatus, Alan Cayanan, Jeronimo Gatus Jr., Inocencio and Mary Grace Datoy, JP and Juby Sason, Uji and Marie Chris Sason, Allen and Manette Manglanlan, Francis Dabo, Apolles and Peaches Ocampo, Maria Bernadette, Vincent, Emmanuel and Estela Macavinta, Christine Dayan Santiago, Charlene May Santiago, Marjorie Ann Loque, Jaya May Ann, Jean Rose Datu, Mark Lester Datu, para king Malagwang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Josie Hinco, Terry Davis, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Ernesto Volos, Carmelita Almario Manlutak, Gilbert Ginto, Alejandro Coronel, Ines Gosum, Norma Gueco, Consuelo Calma, Rina Cayanan, Yoli Malasique, Romeo Lasco, Alicia Cayanan, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo,
John Edward Mariano, Carmelita Manlutak, Ernesto Bolos, Monico Tungol, Marley Guevara, Emily Garcia, Francisco Domingo Jr., Marcelina Canlas, Elba Cayanan, Jose Mariano, Paulina Lopez. Para King Kapayapan din Kaladwada de Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Hangel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leolila, Constancia, Proylan Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Jesus Tayag, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis Corazon, Emmanuel, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Jolica, Eduardo, Valentina Parico, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justin, Ernie, Jimmy, Mirna, Pablo, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Gliceria, Presi, Zenaida, Peli, Carlito, Andrea, Francisco, Simona, Vicente, Amelia, Consolacion Magtoto, Celedonio Manabat, Amado Ramos, Roberto Wang, Wilmar, Maximo, Genaro, Encarnacion, Irene, Cecilio, Bonifacia, Diosdado, Ramon, Tikang, Adriano, Luciana, Pasita David, Pacifico Benita, Alice, Jerry, Teresita, Alfredo Sr., Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Elena, Reynaldo, Ramses Tala, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Maribic, Antonia, Julieta, Job Karel, Joanne Cleland, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tessita David, Castor Uring Santiago, Erning Sevilla, Felix Virginia Cuenco, Lucito, Marte Maningas, Attorney Jonathan Planiniano, Dolores Castro, Albert Kasupanan, Mariano Gosum, Romeo Flores, Emelita, Nestor, Dolfo, Luding Manlulu, Nemesio, Gloria Datu, Noel, Joy, Piping, Hazel, Felipe, Generosa Torres, Neni Roman, Jojo Marcelo, Arnel, Paulo Policarpio, Alice Lee, Angel, Lutgarda, Gertrudes, Jeronimo, Felix Berto, Maria Corazon Bunyag, at Dingmaldang Kaladwaging Purgatorio, lalong-lalo na rin ang ala ng makaga nakakarela.
Maraptamongan po kening pasbul mayol at ikantataya po ing pamuklat tadalit. Antimeto nga familia, miti puntamo kinlagi ni pamponing anak, kamponing banal na Espiritu. Amen. Kapatad, pinili na ning Diyos si pagpangking kaburyana at pepabanala na king kapamilataning Espiritu na ban mamintu kang Heso Kristo, layon may linis king pangapisikan king dayana. Ing grasya ampon kapayapan, mantabe sanang labis-labis kay kayungan. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad kang Kristo, king kay kabandaring 5 paruminggong milabas, si diatala ring puso tamo, para king kapag masusyan ning misteryo ning kaligtasan, agimpanan ning ginuta mo. Iting pamagsadya de patantamo, king kapamilatan ding dapatamayap, pamagpenitensya, ampon pamanalangin. Ngening pinandit miti puntamo keti, ban pagmulan ibulalag iting masusing kapigaganakan, kasan meto ning kabilugan na banala kapulungan, king meto yato. I Kristo, linub yang mitmong tagumpe, king syudad na, ban iganap na ing misyon na antimong Mesiyas. Talapangabos ampon narita mo, ban pailasa, mate, ampon subling miye. Taimtim tamong pibulayan, iting depat ng makakabos, at antabayanan taya, kambenening mabiye kasal pantayanan, kasan metong naking pamailasa king krus, manano na sanang mirakayanan tamo naman, king pangasubling mebyena, at panibayong pamibiyebye. Manalangin tamo. O Diyos, sa malugod ampon maganaka, bendisyonan mula reting palaspas, at pabanalan mula. Kingaldoy ti matulaming papasyag, king Kristo ing talapangabos ampon narimi. Atok yan miya sana king mitmong katapatan, king kanwana ning bayo ampon nalang Jerusalem. Iti adwan mi keko Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyem pon magari kambe mo king kami tunganing banal na Espiritu, manggaman king ngalanganga. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Inyang di Jesus milalapit na la Jerusalem, at ababatsyawan daning Betfage ting Betania, king libis ning bundok ding Olivo, tinubod na lang Jesus ding adwa karing alagad na at nga nakarela. Taglus kayo king balen, aarapan niyo, at kalubyo king balen, manakit kayong meto nga biserong asnong makatali, ayen na pa sekayan ning ninuman. Kalaganyet idalaya kanako keti, nung sakali atin miyataha kaya kayo at sabyana kaya kayo, nanong daraptan niyo, sabyan niyo kaya, ing maestro kailangan na iti, at ipabalik niya na managad. Linakad nala at ikit depining meto nga biserong asno, ang makatali king pasbul lele ning dalan. At kabang kakalagande, ding mapila na katao makatalakad ka rin, ngarang kinutang karela. Nano yang daraptan niyo, ba't kagalaganye ing biserong asno? May kibatla antimo ing pasabi ng Yesus, ading tao pepaborendala. Delare ng asno kang Yesus at binilirala, king gulot ning asno ding balabalda, sa kayasina kay Yesus. Ading dakala tao, lintang dalaring balabalda king dalan. Ding aliwa naman, mikalat lang sangang tanaman, ape maklira king gutad. Ding at syuking mumuna,
ading at syuking tauli kukulyola ngara. Hosana, nuan ying daratang king lagyo ning Ginoo, nuan ying daratang ng kayarian ning pipumpunan tamong i David. Hosana, king kakatas-katasan abanwa. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kay kao, Kristo. Ngeni, lumakad tamo king kapayapan, daralit kapurian kang Kristo'y may ngabos tamo, antimoing depatan daring kay kaldan, asina lubong kaya karin Jerusalem. King lagyo ng Kristo. Amen.
Antimeto nga familia miti punta mo kilagi ni pampo ning anak kampo ning banal espiritu. Amen. Manalangin tamo. O lang hanggang Diyos sa malugod ang pon maganaka. Pinyeme king meto ke tawa ni Yesu Kristo ing dalapan at busmi. Ban maging uliran niya king ganapakapakumbaban. King pamikatawa ng tao at king pamidaw na king biyan na king krus. Ti paraning malmong kaburian. So pan mo kaming makaibi patutudi kilkeka. King kapamila taning pamakitulad mi kaya. At gawan mo kaming matampang mirakayanan king pangasubling miena. Idiadwan mi keko Dios, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibiyem pon magari kambe mo king kami tunganing banal na espiritu. Manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ing Ginong Diyos, sinanene ing dila ko, antimo king metong amagaral, banketa mabiyasa kong magsalita, karing amanong munyes si kananlub, karing matitikal. Balang abak, gigisingan na ako, bakong makiramdam, bakong tumingid antimo ing metong amagaral. Ing Ginong Diyos, biklat na ako balugbog. Ako naman, eko tinanggi, ni eko kaya ginulot. Bagkus, inapagke ing gulot ko, karing mamatbat kanako. At ding pisngi ko, karing manya pulyot, karing balbas ko. Eke kimbilan, ing lupa ko karing malmura at maglura. Dapot enako tatalaban ning pamalmurara. Uling ing Ginong Diyos, sa saupana ako. Inya inarapke ing lupa ko, anting batong pipanasusan. Balo ko king eko nibili king kamuran. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Tutukita ang puking pamagkanta. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang manakit, kakuk, kalyanda ko, pipiling dalaring buntok da at pituyatuyara ako. Ngarang sasabi, ingginuyang kekang penaligan, bakit ngeni naka papansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit naka sagipan? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pedurutan da kading aso, kukubkuban da kading marokatao. Gamat ko bisbos dala pati na ding bitis ko. Kana kong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan, kasana lalaot ka na ako, o Ginoo,
datang na kang agad, talapag ligtas ko. Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Isalita king lagyo mo ka rin ka kung kapatid, at ikaing kakong purian king karelang kapunlungan. Ikong makitakot king Ginu, purian ye, ikong sablang lahi ng Jacob, parangalan ye. Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, King Kapulungan Karen Filipos. Bistaman na tiyo kayo ing panga Diyos, makanyan mon, ena inang kaminan ing pangapante na King Diyos. Bagkos linubas na ing sarili no, King sablang kamalan. At King wanay ng askening metong alipan, at may kiwangis siya karing tao, King sablang bage. King pamikawangis na karing tao, migpakumbabayo, may git karing sabla. At meging mapamintuyo, ang gaking tinggap no, ing kamatayan. Ing kamatayan, king meto nga krus. Dapoting Diyos naman pinokneking matas sa matas. At dininan ning lagyo, ang maigit, karing sablang lagyo. Banketo, king lagyo ng Yesus, sukat lang siklod ding sablang tud. Ding karimbanwa at ding keting labwad. At ding king lalam ning labwad. At ding sablang dila, sukat dang ipasyag, King Yesu Kristo, yaing Ginu. King ikaligayo ning Joseph pa. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. at kapurian kita. Ginong Jesus, Ginong Jesus.
pamaylasan ng ginutang Hesukristo, agpang kang Marcos. Aduang Aldo, bayong impaskwa, ampon in fiesta, ning tinape, aalang levadura. Ding pamuntok apari, at ding iskriba, maninton lang pamikatagon, bareng aparaka pi Jesus, kimparalan akalinlangan, at layon ding ipapate. Dapot ngarang sinabi, Eking Aldo ning piyesta, magkang mikakagulwan karing memalen. I Jesus at kanita karin Betanya, king bale ng Simon a leproso. Makarungot yo kim pamangan, inyang dinatangyo imetong ababaing, magdalang lunanan a alabastro, amit mong pabanglong nardo, abinangmal, uling alang samot. Pinuntine sumpal ing lulanan, at tigtog na impabanglo kimbuntok ng Jesus. Dapot ding mapilan na atsu ka rin, aking sakit ning lubda, ngarang may bubulungan. Bakit sinayang ng makanyan ing pabanglong yan? Ing pabanglong anting yan, malyaring apis saling migit atlong dala na denaryo, at sana'y ngabli, magsilbing ipaglimus karing kalulu. Dapot ti Jesus sinabi na, Paboren ye, bakit lilingas-ngasan ye? Iting depat na kanako meto nga maya padapat, pablasang ding kalulu kayabe yung parati, at kapilan man buriyo, malyari yulang daptananan mayap, dapot ako, eyo ko parating akayabe. Depat na, ing kagiwana, te pauna na, ing pangakuskusan ng pabanglu, ing kanakong katawan, bilang pamagsadya, king kanakong pangakutkot. King katutuan sa sabihan ko kay kayo, no ka rin paman mi panaral ing maya pabalita, king kabilugan na yato, iting depatana, masambit lamo naman, bilang panalala kaya. I Judas Iscariote, metong karing 12, lepitano rin pamuntok apari, baneng ipanganyaya karela i Jesus. Inyang dimdamdo iti, metula ng bina, at pengakwanan deng dinan sa lapi, at yo, meninto niyang paralan bang apang niyaya ni, kabud miras impami katagon. Ngeni kimumuna ng Aldo, ning tinape aalang levadura, Aldo ning pamiyayin king kordero ning Paskwa, ding alagad nakitang do kayo. No ka rin mo keboring munta, ban ipagsadyara kang pipanganan, kim Pasko. Inya tiburano ring adwa karing kayang alagad, nga na karelo. Munta kayo king syudad at karin, atag monying meto nga lalaking magdalang meto nga bangang danom. Tukyan ye, at sabyan yu king makibandi king bale sa langyana. Ing maestro pa kutang na, nuya ka rin ing komedor amalyaring pipanganan ko king Pasko, kasulo ring alagad ko. At iturune kay kayo king babo ing maragulakwar tong pipanganan. Makaayos siya at bakasadya. Karin kayo magsadya para kay katamo. Ding alagad, linapit la papunto king syudad, at disnando ing sabla-sabla, antimo ing sinabi ng karelo. At si Jara ka rin ing pamisulu-sulu king Paskwa. Inyang sisilim na, dinatangya kaya beno ring 12, kabang makarungutlo king lamesa at mamangan, i Jesus sinabi na, Ing katutuan sa sabihan ko kay kayo, ing metong kay kayong kasulo ko, pagtaksila na ko. Melong kotlo, metong at metong karelo, kitnande. Ako galang, Sinabi no, karelo. Metong ya karing 12, itang kayagnan kong mitiltil tinape king salsera. Wa tutupin, ing anak ning tao matey antimo ing sasabihan ding kasulatan tungkol kaya. Dapot kalulo na itang taong mga nyaya king anak ning tao. Mayap ay palak para king taong ita ing ene mibait. At kabang mamanganlo, kinangwayang tinape,
at kaybat ng gingkas ing kapasalamatan, piraso ne, at binyene karelo, at ngano. Tanggapan ye iti ikongan, itiya ing kanakong katawan. Kaybat, kinuha ni ing kalis, pepasalamat yo, binyene karelo, at minyumlangan kaniti, at nga karelo. Itiya ing kanakong daya, ing daya ning bayong kasunduan na mibubu para karing dakal, ing katutuan sa sabihan ko kaya kayo, na ako minumalak pa si bayo, ang gakingaldo ay numan ko ing bayong alak king kayarianing Diyos. Kaybat dang migkantang metong ahimno, menulakan lang papunto kimbundok ding olivo, at ti Jesus nga na karelo. Ikayungan painggulot ko kanako, ang patsasabihan ning kasulatan, panasakitan king pastol at misalbag laring tupa, dapat kay bat kong sinubling mebye, magpasiw na ako kay kayo, karin Galilea. Sinabi ng Pedro kayo, Agyang painggulot laring sabla, ako, aliko. at ti Jesus peki batani, nga na. Sasabihan kong tutuke ka, king ika, king bengi muring iti, bayo yatulaw kadwang okduing manok, ilingad mo kung makatatlong okdo. Dapot sinabi ng lalong matinid Pedro, Agyang kailangan ning mateko kambemo, ako, era ka ilingad kapilanman. at ilangan makanyan ing sinabi ro, miras la kimetong alugol aawsandang Getsemani, at ti Jesus nga nakaring kayang alagad. Luklok ko paken, kabang ako manalangin ko. Kaybat, tiki nori Pedro, Santiago, at Juan, at migmulayang mga blood at binayang melumbe. Inya nga na karelo. Pabno kong ikamate ing lungkot, mamupot kening puso ko. Malakwan ko keti, at eko matudtod. At dinayuyang bigbagya, migsakabyo king gabon, at penalangin na, nung malyari sana, lampas kayo ing oras sa ito, nga na. Aba, tatang ko, apapalyarian mo nga ning sablang bage, idayume ka na ako ing kalis sa iti, makanyan man, aliwa ing kaburyan ko, nune ing kaburyan mo ing matupad. Migbalik yo at disnanong matudtud, at nga na kang Pedro. Simon, matudtud ka? Emog yung makapaglami ang yang metong mumang oras, maglami kayo at manalangin, bako ang emadaig king tukso, ing espiritu makasadyayapin, dapot ing laman may naya. Meko yang pasibayo at menalangin, at makanyan mo rin in penalangin no. At misan po, migbalik yo, at disnanong matudtud. Pablasang pilik lang mipapyak ding mataro, at era baro nung nanong ipakibat do kayo. Inyang magbalik yung katlong ukdo, sinabi no karelo. Matudtud kayo pa at magpainawa, husto na, miras ning oras, lawan niyo, inganak ning tao, mi panganyayaya karing gamat ding makasalanan, mi bangon kayo, makota na, o yan, daratang ning magtaksil ka na ako. Kanita mo rin, kabang magsalita ya po Jesus, Judas, metong karing labing adwa, dinatangyo kambering kay kaldon, apaka espada, apaka batuta. Atubod daring pamuntok apari, ampon ding eskriba at ding makatwa. Ngeni, ing taksil, minyayang metong asenyos karelo, sinabi no. Nino yaman ing uman ko, yapin ita, dakpanye at mingat kayong miyamasamas potang itokiye. Inya karis na karin ning taksil, kataglus-taglus na kang Jesus, at nga na, Rabay, at saka ni inuma. Dingaliwa, de lusungan de at de kapan. Kanito ing metong karin, makatalakad karin. Begot ni ing keyang espado,
at tinigpas ni ngalipan ning matas apari, at apingas ni metong abalugbog. Kanito, Jesus, migsalitaya nga na. Metong kuwaring tulisan, ban kailangan ning muntako keti, pakasandatang espada at batuta, haldo-aldo kayabe yuko kabang manaral kuking templo, at kapilan man e yuko dekapan, dapot kailangan pin matupad, ingat siyo karing kasulatan. At likwande ring sablang kayabe na, at tinipladlo. Ating metong akayanakan, at tinaloki kayo, aalang aliwang piblas, nunemo metong atelang linen, abela-balan no. Itiman, dekapande. Dapot melakwan niya mo, karing damat do, ing linen ng balabal, at lubasyong mekatakas karelo. Delare Jesus king matas apari, at ding sablang pamuntok apari, at ding makatwa, at ding eskriba, nitipon lo karin. I Pedro, tikyane king makarayo, hanggang king patio ning matas apari, at may kiluklukan niya karing gwardya, magsalab king api. Ding pamuntok apari at ing kabilugan a Sanhedrin, manintun lang katibayan laban kang Jesus, baresang ayatulan kamatayan. Dapot ela manakit. Dakalapin di mga laram asinaksi laban kayo, dapot ingkarelang patutu milaban-laban. Ding mapilan tinalakadlo, at pelad de laban kayo, laram asumbong aanti kanini. Dimdaming sinabi na, ako, lasakan kiting templo, agewaring gamat ding tao, at kilubning at lungaldo, mitalakad kong aliwa, aeragewa, ring gamat ding tao. Dapot inggilman kaniti, ela miyakma akma king karelang patutu. Ing matas apari kanito, tinalakadyo king arapan ning kabilugan akapulungan, at nga nang kinutang kang Jesus. Ala ka nga pakibat kanite? Nano iting sumbong apatot wandareting tao laban keka? Dapot yo, alayang imik at eyabitasang minye pakibat, at nging matas apari, kitnaning pasibayo, nga na. Ika ni Kristo, inganak ning nuwan? At ti Jesus nga na. Akupin, atakiti nga anak ning tao makalukluk king wananing upaya, at daratang karing biga ning banwa. Ating matas apari, ginabak ni ingkeyang sariling tuniko at ngano. Nanula pang saksing kailangan tamo. Dimdam yung blasphemia, ngayo paya. At ilangan, sildak de ing karelang kayatulan, sukat yang mate. Ding mapilan karela, pigmulan deng pigluran, at tikpan de lupa. At pigmulan deng penampa, at kukulisak do. Manula ka ngeni. At ding gwardya, seluran de, at penampaling dya naman. Samantalang i Pedro, at syuking patso lalam, ing metong karing ipos ng babay, ning matas apari, linapit yo. Ikit ning magsalab karin i Pedro, at pekalawen ning maratna, at ngana kayo. Ika man, kaya na kang Jesus na Nazareno. Dapot yo, ningad no iti, ngana. Eko balo, eko ay tindyan ning sasabihan mo. At linunwalyo king lele pasbul, at tinalawak yo ing manok. Dapot inyang ikit ne karin ning ipos a babayi, pasibayo nga na karing pakatalakad karin. Ing taong iti, metong yan naman karela. Pasibayo, ningad no iti. Miuman-uman mong bagya, ring mismong pakatalakad karin, ngara kang Pedro. Tunepin ing ika, metong ka naman karela. Uling tao ka naman, Galilea. Dapot yo, migmulayang mema naglas at minyong pa. E keman kakilala yung taong sasabihan yung yan? Kanita muring pinandit ay ito, ing manok, tinulawak yung kaduwang ukdo. At ti Pedro, aga na ka na itang sinabi ng Jesus kayo.
Bayo ya tulawok makatadwang ukdu ing manok. Alingad mo na akong makatatlo. Atalos na ing kayang depat at biglayang may nangis. Kabukasan, abak amaranon, ding pamuntok apari, ni pulong la kambering makatwa, ampon eskribo, nanupata, ing kabilugan a Sanhedrin, pepagapos de Jesus, liwal de at pepayatad de kang Pilato, ipilato kitnan ne. Ikapin ing ari daring Hudyo, Meki batya Jesus nga na, Ika na mismo ing sasabi, at ding pamuntok apari, dakala inampag asumbong laban kayo, ipilato kitnan neng pasibayo. alakang bitasang apakibat, lawen mo, nung nuan ti karakal ing sandalira laban keka. Dapot Jesus, alayang peki bat nanuman, inya may nga pamulalayo, ipilato. Balang Aldo piesto, ipilato, ugali na ing mibulos metong karing makasukol, itang ninuman ing aduando. Ngeni ating metong atawong milaguan, Barabas, akanita makasukol, kaya bedaring aliwang megalsa, at may kamate kanitang panahon ning insurrection. Inyang dinatangla rin kaya kaldan at pigmuladang inawad kang Pilato, itang sadya ng babye karela. Pilato, peki ba't no? Buriyong ibulos ke para ke kayo ing ari daring Hudyo, Ampat talos no kimpauli namo ning diryo. Inya delum de kaya i Jesus din pamuntok apari. Dapot din pamuntok apari, sitsutan do rin kaya kaldan, king adwan do, king ibar abas, yang ipabulos na para karelo. Kanito, migsalita yang pasibayo ipilato, nga na karelo. nung makanian, nano ing sukat kong daptan king taong awsan yung ari daring Hudyo, At ilo, pasibayo lang kinolyo, sasabyando, Ipapako meking krus. ipilato, kitang no karelo. bakit nanong depata ng karokan? Dapot ilo, kininyo lang lalo pang masikan. Ipapako meking krus. Inya ipilato, banong aplakan din kaya kaldan. Pepabulos ne karela ibarabas, at kay bat nang inutos ing batbatan de i Jesus, binyene karela, bayang mipako king krus. Ding sundalos, delare king kilub, nga nawari, king pretoryo, at tinipundongan ding kayabero. Pepasuluran ding balabal a purpura, at miliko lang suksok, antimong korona, at pinatong de kayo, at pigmulan ding pigagyan. Bapu, ari daring Hudyo. Pemaspas de buntok, kimetong atimbu, at sakare pigluran, at sinaklod la arapanay, pupugoyan de. At kaybat deng pitaru-taru, likas de kaya imbalabal a purpura, at pepasulod da kaya ing sarili ng imalan. Liwal de bareng ipako king krus, pinilit de ing metong nga lalabas sa iba't kimbaryo, Isimon at Taus Serene, Tataro di Alejandro at Rufo, baneng pusanan ing krus ng Jesus. Delare Jesus king lugal aawsandang Golgota, aing burinang sabiyan, lugal na ning bungo. Inalukan ding alak asemutan mira, dapot ya tingyano. Kay ba't pinakure king krus at pirake-rake re ing kayang imalan, at mi panganilmala nung isa nung umiyabe kimbalang katawo. Katlong oras ni ngabak inyang pinakure king krus. King Rotolo, ape kilala king sangkan ning pangapako na, antikeni ing mababasa, ingari daring Hudyo. At pinakurong kagnan daring adwang tulisan,
metong kimbanda ng wanan, at metong kimbanda ng kaili. Ding lalabas, lilibakande, pipiling-piling do rin buntok do, ngarang sasabi. Aha, ikang makalasat king templo at kilobning at lungaldo, italakad meng pasibayo. Iligtas mo ngening sarili mo, kuldas ka king krusayan. Makanyan mo naman, din pamuntok apari at ding eskriba, pitaru-tarude, at ngara metong at metong. Linigtas no ring aliwa, ing sarili na napalaaligtas. Bustan yung ing Kristo, aari na kanuning Israel, kuldas yang king krus, baming akit at maniwala kami. Pati na reting kalupa ng makapako king krus, lilibakyan dyan naman. Inyang miras na ing kaugtang aldo, meralumdum kimabilog alabot tayta, ang ganay tang alas 3 ninggat panapon. At inyang mag alas 3, kinulait yang masikan Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? kabud ding mapilon na atyo ka rin, dimdamdo iti ngarang sinabi. Ausanay Elias, Milayaya ing metong karelo at siloso ne king aslam ing metong nga espongha. Inestane king metong atimbu, pepasimsim ne kayo, kabang nga nang sasabi. Manaya kayo, albenta mo nung datang yapi ni Elias, baneng ikuldas king krus. Dapat Jesus kinulisak yang masikan at me patadya inawa. Si Claude, tamo po. Talakad tamo po. Ating tabing ning sangkwaryo, may gabak yang pedwa, manibat babo ang galalam. Ing sentoryon, ang makatalakad tulid na, inyang ikit na, kimepatad ni inawa, nga nang sinabi. Katutuan pin ing taong ini, ya ing anak ning Diyos. Atin mo naman karin mapilan a babayang makabatso, ibat ki makarayo. Kareti, makayabeyo, imareyang Magdalena, at imariyang imara di Santiagong anak, at Jose, ampon isalome. Deti sa jareng tutukyan at susuyuan kanitang karinya po Galilea. At atilo naman karin ding aliwa wang babayi, tinuki kayo kanitang sinubaya Jerusalem. Anyang mabibengi na at pablasang aldo na kanita nimpa magsadya, nga nawari, besperas na ning sabat, i Jose atao Arimatea, metong apikabalwan agalame ning Sanhedrin, amaninaya mo naman manakit kimpamag-ari ning Diyos, matapang yalub linakid kang Pilato, baneng ipakisabing kuanan imbangke ng Jesus. Ipilato, kisdana no, inyang dimdam ng mete ni Jesus. Inya pepayawos ni insentoryon, at pekibatasan na kayo nung mete nepin. Inyang abitasan na iti kinsentoryon, tinulod ng kuanan ning Jose imbangke. I Jose at inya seling telang linen, kildas ne imbangke ng Jesus king krus, at binalot ne kanitang telang linen, at binili ne metong akutkutan, alinukib kim bato, king libis ning bundok. Kay bat, peparagos ne ing metong abatong maragol, bilang takap kim pasbol na ning kutkutan. Paugmas nande iti ri Mariang Magdalena, ampo ni Mariang ima ng Jose,
Ag ikit da nung nure kitkut i Jesus. Ing mayap a balita ning Ginu. Lipas no kayo O, kumusta ko po? Kumusta po yung siping yun nung gagana yapatod? Kaya ako bilib ko kang Ma'am Dong, okay yapatod. Alaliwan ako talakad po nandin natikit ko. At inatang mig merienda, king libutad na ng Ebanghelyo. At inang tinukod yung pakanyan, ating tinukod pakanyan, ating metodtud na, ating linwal na naman. Pero ang importante, tso tamongan keti, pan pagmasusyaning mumuna ng aldo, ning kaya katamong banal a parumingo. Kaniti pong aldo ngay ni linob tanang ganap, king banal a parumingo. At buri ko pong paganakake kayo, king deti ring pe kabanal diling aldo, karing banal diling aldo, king kaya katamong Santa Iglesia. Aliwayng simbambengi, aliwayng Pasko, aliwayng Kwaresma, nuning mahaleldo, at lalong-lalo na, ing Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Pero bayo po ita, bisa ko pong manyad pasensya kay kayo, nabengi po ating pong may kasabi kako, among, dimdamda ko po king mabilog a betis. Tetestingan mila po ring mic na bengi, keni po king patso, uling magmisa pong galingaldo keni para king Domingo ning palaspas. O ning dinatangya po yung Ma'am Dong, pagdala na ako pong tilapia. O ning ako po mamangan tilapia, ing sabi ng Ma'am Dong, beging creative kung bagya among nga nang makanyan. Gewa keng lumpiang Shanghai. Nga ako o ning uling pasubok de po yung mic nung okay na ka na ako. Nga ako, Ma'am Dong, sigurado ka nga ako. Manyaman niya yung tilapia mo ngayon nga ako makanyan. Balo mo naman, ako mamangan tilapia. Hanggang nandin pong kayari na pong magsalita ko makanyan, linapit niya po yung magtesta mo po king sound system. Among, makabuklat niya po yung trompa keta king babo nga nang makanyan. Singsi kanya pong speaker, football field ditang king babo. Hanggang po Don Bosco, daramdaman ding tilapia yung pong kakanan nga nang pasensya na po, ala pong aliwang kabaldugan ita. Paintagon mo pong pegdalada ako pong pamangan keni na bengi. Tilapia po, ako po mamangan, ulitan ko po, pata dimdamin tilapia, pagdalayo na akong pagdala. Eko po mamangan tilapia. Okay, pero manyaman niya po tikman ke, itang lumpia po. Pero balang agaga nakakong tilapia, eko po talaga pasensya na po kang lola ko ang pong may nga biyayan kay king tilapia. Eko po mamangan tilapia. Okay, linawan ko po ita. Potang bigla ko mapurgang tilapia. Okay? Amen. Makuya diamo po ini maging pamigunam tamo. Kaniti pong pagmulantaya ing banal na parumingo. And my only goal is to invite you to join and participate in the whole Holy Week celebration. And then we will review some points we have learned so far. And thus in this reflection, king pamigunam ini, I will give some important reminders so that we can fully experience Holy Week as the holiest week of our Christian life. If you will notice, nandin pong abak, deta pong may katuki, may prosesyon ke po, ing rito ning misa, may gumpisaya po San Agustin, kaya pong boundary ning Santa Filomena at San Agustin. May bendisyon na rin palaspas, at linakad po papunta keni. Medyo may pabilis siya po, madalumdum pa mo, miras na kekeni, ang tinjan ko la rin tao, uling pong siglulula ka rin luklukan, keng pisamban. Dapat mo muna ako po nandin, ning ikwa kumitaw li, uling mamirapal na rin sisimba. At ngayon naman pong gat panapon, ing milyari, dapat po sana makatipon tamo king kilwal, o ning pong uling marakal tamong tao, at pota palubko pisamban, mika stampid tamo, inya may yapan tamong ating alternative, ang mabendisyon na rin kaya kayong palaspas, karing kaya kayong pwesto. But ideally, we must have a procession na dadalan na reting palaspas. At ipaliwanag tapo pota nung bakit. Inumpisan taya ing malayaldo, kapamilatan ning prosesyon, kapamilatan ning pamagprosesyon, ang malapit kaya katamong ang tao betis, pamaglimbon. If there will be an image
that we will use this Holy Week to visualize what we will do, we will use procession. I would like you to imagine Holy Week as a week-long procession that we have started this day. Meto nga paruminggong pamaglimbon, prosesyon, iba't king kasakitan papunta king tula, iba't king kasalanan papunta king kabanalan, prosesyon iba't king kamatayan papunta king biye. Sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa langit din ang tuloy. Pakilawe po yung kasiping iyo kung nasa langit na siya. Gisingan niya po ha, may makuyad yamoy niya ko pumigaga na ka. And basically, the itinerary of this procession is like this. First, ngening aldo, Palm Sunday, together with Holy Monday, Holy Tuesday, and Holy Wednesday, is a long procession going to Monday, Thursday. Okay? Yung Domingo ning palaspas, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, prosesyon niya papuntang Huwebes Santo. At yung Huwebes Santo, prosesyon niyang papunta Biyernes Santo. At yung Biyernes Santo, papunta king te kataluktok ning eganaganang kapag masusyan mo, ing Sabado de Gloria, at yung Domingo ning pamanyubling Mebye. Lawan nyo man po, metong yamong prosesyon ning gawan tamo. Iba't ngening Domingo ngayon ni, ang gaking Domingo ning pangasubling Mebye. Inya sana pakisabi pong mayap, ala pong tatabili at kakawani king prosesyon na ini. Manibat ngening aldo, bayan tayang lungob Jesus king Jerusalem, abayan taya naman ang gaking kayang kasakitan, kamatayan at pamanyubling Mebye. At pansinan niyo, ing prosesyon tamo po ngayon ni muli king Huwebes Santo, king Tauling Apunan, dual tamo po king Pisamban, uling mas marakalataw pagbasosyan tayong Tauling Apunan, king Huwebes Santo. At iba't king Huwebes Santo, pansinan niyo po magbalik tamo magprosesyon, palob pa si bayo king Pisamban, at kaniya pumilagak king altar ning repositoryo, ing katamong Ginoong Jesucristo, at ing aliwa magbisita iglesyala, tandaing altar ning repositoryo, ning hardin ning Getsemani, nung no karin niya manalangin ning ginutamong Jesucristo. At karin magprosesyon papuntang Biyernes Santo, keni mo rin, ban ibat king hardin ning Getsemani, dakpan de Jesus, ban pasakitan, Mateya, king krus ning Kalbaryo. At ibat king Biyernes Santo, Sabado de Gloria manaya tamo king kataymikan, at king karalumduman ning Sabado ngayta, panpanayan mas paking sala, panayan subling miye, ing ginutamong Hesukristo. Metong yang prosesyon, ing gawan tamo, amalyari tamong lawan, kingatlong paralan. Pota po magprosesyon tamo, malyari tayang lawan anting metong nga familia, kadwa anting metong nga manalangin, at katlo anting metong amaglakbe. Muna, king panlalawe ning metong nga pamilya, dakal tamo po malyaring prosesyon kanyan. At for the first time ever, nga ako po nandingabak, gawan tamo po king Biyernes Santo, ing istasyon ning krus, maginyang antimong prosesyon. Ing gamitan tamo po ela litrato, because for the first time ever, in the history of Betis and the Philippines maybe, what we will be using king dalan, king Biyernes Santong Galingaldo, karosala ang makalagay puring estasyon ng krus. Labilang apat na karosa, tuki laki katamo kabang lalakad, king dalan ng krus, iba't po San Miguel, Pauliketi, king Pisamban. At buri ko pong ipaganakake katamongan, patsye magprosesyon, dapat mayakit tamo anting metong mong pamilya. Abe-abeng metong nga pamilyang mga di, magkanta, at abe-abeng miras king pupuntalan. King prosesyon, tamo dakal a pamilyang mililigligan, singkasan ting gayak, at singkasan ting uniform. Pag nakakupuke kayo, we are now this year discouraging the use of uniforms king kikatamong limbon. Pero eko po sinabing bawal. Okay? Eko po ba bawal? But we discourage. Kasi po ating may kapagsabi kanita among, feeling mi po eke kayabe, kasi alake pong uniform po tang lumakad ke po, ngarang makanyan. Ing prosesyon, dapat ipakit na metong tamo mong pamilya.
Inya po king Miyerkules, king misa at king prosesyon, king isulod tamo, kule maputi. Nagkakaintindihan po ba? Sa Miyerkules, sa misa at prosesyon, kulay puti ang ating isusuot. Kempong Huwebes, Santo, ning taulingapunan, king misa at king pamagbisita iglesia, you wear your Sunday dress. Yan, nung naano pong sariya yung susulod, ning Aldo Domingo. King Biyernes naman, isulod yu, kule, matuling. Okay? At king Sabado de Gloria, you wear your best dress and best attire. Amen? Wala naman po sanang maglo-long gown at Amerikana. Okay? Naman po sing kalisangan. Sing kakay mo, santing presentasyon. Banakit tamo'y ulaga, deting aldong arete. Iwasan tamo pa mo yung ating mililele, king pamaglakbe. Bakit? Ing limbon, dapat ipasyag na, king metong tamong familia. Amen. At kadwa, king panlalawe na ning metong manalangin. Nung kaya kayo pong pansinan, halos puring limbon tamot prosesyon, manibatan la at mumulila, king banal amisa. Ing limbon, manibatan ya at mibabalik ya king banalamisa. Ing banalamisa aliwa po ing limbon, ing sibol at panibatan ning kasal pantayanan. Pag nakako po, istong meki paglimbon ka at kasinimba, anti ka mong meki pag birthday, meki pangan ka mo, may pekikitan ing mag-birthday. Ing aus ke ka kanita, pakilawing kasiping mo, matako ing aus ke ka. Buriyo pong mayaos mata ko. Anti ka mong may kipaglimbon, nakamansinim ba, nanong ke kang pigo naman. Ala na ka man dimdamaral. Inghaus ka rin, pakitang tao. Pagana ka, simba, bayo, lumarga. Pakisabi po king kasiping, simba, bayo, lumarga. Rengaliwa kaya kayo bukas, Montano, Boracay, at mag-beach. Nung agyuyo pa pong i-cancel, maragul pong kasalanan ingke kayong gagawan. Po biroy ni. These are the holiest days of our Christian life. And I am requiring everyone, especially them pong magsadya, kareng prosesyon, simba pa mo, bayo, makipaglimbon. Uling impe ka maulaga, ing pamitipon tamo, king misa. Amen. At katatawlian, the deepest meaning, king panlalawin ning metong amaglakbe. Ing prosesyon at king limbon, buri tamong ganakan ing kabilyan tamo, anting taong maglakbe. Atin tamong buring puntalan, atin tamong buring dasan. Ing buri tamong dasan, imbyen ng Kristo. Lawan niyo po, deng prosesyon tamo, balik-balik lamo balang banwa. Lumwal tamo pisamban, mibalik tamo pisamban. Minsan niya kalyanda ka tamo rin ngaliwa. Pero era intinjan ingke katamong gagawan. Bakit? Taya banwa-banwang ulit-ulitan ing malilyari nga kupen. Taya banwa-banwa papate ni Kristo. Nuning gagawan tamo banwa-banwa. Lulub tamo kaniting misteryo. Balik-balikan taya. And what is expected is every year, lalo tamong maging kawangis ng Kristo. Hanggang kayarap tayo, harap-harapan, at kawangis taning kawangis, ing ginutamong Hesukristo. Inyatara, tuki tamo kaniting makaba at maulang limbon ning malayaldo. Let us see life as a living and loving procession from sin to grace, selfishness to self-giving. Finally, inya pong misan, makagising la pa po rin kasiping yo. Anya pong misan, atin pong linapit ka na akong kaluguran ko. Sabi na kako, among, o ba't po rin hanggang ex ko nga nang makanyan, drug addict la nga nang makanyan. Law nyo na mo po yung kasiping yun, nung kalupan na initang ex na. O ba't po drug addict lang nga nang makanyan? Yung boyfriend ko ngayon, drug addict ko. Ulit-ulit na yung malilyari ka na ako nga nang makanyan. Yung sabi ko kaya, ka kasi magtanda nga ako makanyan.
kapapatol ka ring drug addict. Alalang pera rin. Mantun ka drug pusher, nga ako makanyan ay. Biro mo po. Sabi ko, move on and move higher. Nga ako makanyan kaya, mamili kang mas magaling at mas matino. Kasi biyasang mag-move on at biyasang sumulong at mitas kabilyan. At linapit yan naman po kakumisan, nining metong pong medyo matuwa na yung babae, kayari ko pong megmisa. Sabi na kakumakanya namong, mihituran ko po nga ng makanyan. Masakit po ka na ako. Ay, nanong milyari nga ako. Talagang higit kay gagagaya. Talaga pong kailangan nga naman. Feel your feelings before the Lord. Nga nang makanyan. Gumbisa akong gumaga. Ngini po talagang bisa ako mga kapagaga. Ay, bakit nga ako makanyan? Masakit po hamong nga nang makanyan. Bakit nga ako makanyan? May break kaya po kasi ning boyfriend ko kanita nga. Talaga nga ako makanyan. Talagang mangal areya. Pangalutuya talagang despair. Ang akit mo king lupa na. Bakit kapilan wa rin yan? Basta noon po nga na. Kailan yan? Last year? Kailan ba yan? Nga ako makanyan. Nung pong grade 3 ako nga na, sabi ko makanyan kaya. Ibukin tampalingan. 40 years old na ka, grade 3. Dapat mo na ibahalulag yung ita nga ako makanyan. Move on. Dahil ngaliwang tao, inya pala malungkot la. MU, ingaos karela. Mahirap umusad. Bakit? Daag yung tabili, king karelang milabasat. Inyayla mi sulong-sulong king bihera. Ing malayal do po, ngakupin, metong yung makabang prosesyon. At lon nyo po, dadala nyo pa po rin palaspasyo, okay mo pong talan nyo lapas si bayo. King kaya katamo pong prosesyon, alata pong aliwang daralan ngeni, nune palaspas. Alatang dadalan kandila, likwan tala ring pibandyan, ading sabla. Palaspas ing dadalan tamo. Dahil pong palaspas, tandala king kalugura na katamo ning Diyos at anak na katamo ning Diyos. Lulubi Kristo Jerusalem, kayabi tamo. Tatalan palaspas. Tatakot Kristo, wa at mateya, pero silungan na. Bakit? Huling balo ng kalugurane ning ibpana. At ikaman, king susulungan mong biye, maging masakit man at magkasakit ka man. Dalan ming palaspasayan, king kilub ning banwangay ni, at tandanan mong misakitan ka man, kalugurana ka ning Diyos. At katatawlian po talaga, babayo no po, balo ko po dakalmitawli kaya kayo, at ela po may bendisyon ngayo rin kaya kayong palaspas. Good news po para ka rin pong mitawli. Atin pa pong misang alas 8 king San Fernando, baan makapagpabendisyon kayo. Bad news po, ako po mamendisyon kayari nanini. Den pong lumapit ka na ako, ilang mapalaspas. Pero good news, itapa mo pong delayo laki na ring palaspasyo. May bendisyon na lang. Kapamila taning panalangin tamo at ning pamanyatang iyo. Aliway nga gwa bendita, ing panibatan ning bendisyon. Ngunit nga pong Gino, adaralan king pari, king panalangin at pamaglapit iyo. Tandanan iyo, ngeni pamong linapit kayo keni, papasyag yun na, adatang maning kasakitan, palo yung ating Diyos, binanakang kaluguran. Amen. Talakad tapong ngeni at abe-abe tayang ipasyag ingi katamong kasalpantayanan king katamong malugod na Diyos. Sasalpantaya ko, king Diyos ibang mayupayang totoo, di na lang king banwat yato, at kang Iso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upayan ng banal Espiritu, may baiting mo na Mariang Birhen, inasalalab ng upayang Poncio Pilato, ipako king Cruz Mete at Mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwo makalukluk, wananing Diyos, pang may payang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, baan mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate,
Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasablirang miyering mete, at king bie alanganggo. Amen. Kapatad, ngining milalapit ni ing fiesta ning pangasubling mebye, manalangin tamong taimtim king ginong Diyos tamo, kambening malala makasalpantayanan, adwan tamo para kay katamong mebinyag, para karing magsadyang pabinyag, at para king mabilugayato, ing mikarake tamong lalong ganap king biyen ng Kristo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning banal ang kapulungan, lalo yang makiwangis kang Yesukristo, king pamaglakbeno, iba't king kasakitan, papunta king ligayo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, makiwangis laking anak ng David, king kapakumbaban, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding mibububu king biye para king aliwa, makiwangis laking gidong makapako king krus, king lugod na karing aliwa, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bani tamong lulob kanitang banal a paruminggo, makiwangis tamo king magdusang alipan ning Diyos, king pamagdalakit no, iba't king kamatayan papunta king biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O mapamakalulong ipa, kapamilataning kamatayan ng Jesus anak mo, pepakit me kaya kaming dalan painturo king bielanganga. Saupan mo kaming tanggap king kaburian mo para kaya kami. Mapamintu ampon manalig anti mo iya. Kapamilatan deting panalangin, makapakiraki kami sana king bie ampon lugod mo, manggaman king alanganga. Amen. Gabon, ipagalaning tao, para kaya kami magawang tinapening di. Korindos. Kirakayanan kami sana. Kaya pantinggap niya. Alaki ba't karing ubas at ipagalaning tao para kaya kami. Magawang yun naman yung kadwa. Pinagayos sa kamatulan kasi.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginuing pamaylas sampon kamatayan ng Jesus, anak mong bugtong, papalyarihan na kami sanang maging matampa harapan mo, king sarili ming sika na nala kaming harapat na anuman, dapat itisan ang ganap ng sakripisyo, apakyabutan na para kaya kami, ing pakalulu ampon lugod mo. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kantimori, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sukat at makakabusing pasalamatan da kaking sablang pinandit at numan ka rin. O ginuba na laipa, mayupayang tutua talang hanggang Diyos. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasa ning bugtong mong anak. May biyasayang kinilalayng metoyato king kamalan mo. At king epasabi ng upaya ning krus, sinibol ing kayatulan king yato. Ating kayo pa yan ang Kristong mi pakuking krus. Ulinita o ginuwi kami man, kayagom ding sablang anghel ampon banal. Kikilalanan dakat king mitmong tula, ngaming ang kakanta. At Diyos kang mayupaya, mipnuing banwating labwat, ingke kang ligaya. Albanal, banal ka o Ginoo, at Diyos kang mayupaya, mipnuing banwating labwat, ingke kang ligaya. O sana, ing kakatas-katasan. O sana, ing kakatas-katasan. Ing daratang, king lagyo ning Ginoo. Banal, banal ka o Ginoo. At Diyos kang mayupaya, mipnuing banwa ating labwat, ingke kang ligaya. Ikapining banalo Ginoo ating meto lelangan matampa kang pupurian. Uling king kapamila taning anak mo Yesu Kristo ang ginumi at king upaya ning banal Espiritu pagkalaman mong biyeng sabla layon pabanalan mo. Alakang tuknang mititipon king kapulungan mo ban kita manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog na king dalise daon miyang pangya king lagyo mo. Ulinita o Ginoo pagparalampumi palukob mo lat pabanal, king kekang Espiritu, dating ay nadaralamit daraon keka, ban magawalang katawan. Ampon daya, ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami king pagmasusyan nila, reting misteryo. At tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, iraso ning tinapet binyene kareng disipulo na at ngana. Kuanan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayan na kang bepasalamatan at pinuri, tinwang ning kalis ka ring disipulo na at ngana. Wanan iti kayo nganat minum kayo kaniti, huling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubupar ke kayong pon para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Sasambanda ka, O Kristo, at layon pupurian, huli ning krus mong banal, liligtas na ikabu, huli ning krus mong banal, liligtas na Inyangin ing gaganakan mi o ginuing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo. Ing maligayang pangasubli ng bebi at ing pamaytas na banwa. At layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Daraon mi kay kabilang kapasalamatan, iting mabiet banal na sakripisyo. Balikdan mi pagamuamo mi, ingayin ing kekang banal na kapulungan, at kilalanan mi daon king biena. Paulin ning sakripisyo ning kamatayan na, birian mo kaming misut keka. Pagkala mo sa, kingi kaming mipasik ng king katawan at daya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na kesang maging metong mga langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambening Nuan na Maria, kapilan man Virhen, induning Diyos, kambe ng San Jose kayang esposo, kambering Nuan mong apostol at maligayang martir, kambe ng Santiago at ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kaso panalang patan at kingarapan mo. Pagamua mo miogino, iti sanang ayin ning pangasut mikeka, mamungayang pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan mi king kasalpantayanan at lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbe keti king yato, kambening kekang Talasuyo, Ipapa Francisco, at ning kekang Obispo, Florentino, at ding sablang Obispo, Pari, Ampon Diakono, at ning mabilog a kapulungan, agewa mong sariling keka. O mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo yung panalangin na niting familyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming mayango na biye, ading sablang kaya kami matula ampon me muna kaya tiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kaya kang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mo nga langanga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, aking uli na, pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ibang mayupayang tuto, kaguming Espiritu Santo, sablang ligaya't dangalan keka, manggaman kingalang angga. Kambi ning maragula kapanaligan king Dios sa malugod kaya katamongan at manaya king pamagbalik tamo kaya. Maus tamo kaya ngini, kapamilatan ning panalangin at tiro ng Kristo.
sambayay lagyo. Natangke kami, kayarian mo, mi paminpuaning loob. Ketiking ato, ating banwa, mi paminpuaning loob. Ing kapanangin, King Adoldo, ibiemo ke kami, King Aldongeni, at ipatawad mo ke kami, ring salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke ipay saul king tukso, nune ikabuski maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pangking kasaw paning kekang pakalulo, parati kaming mitimawa king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling ke kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawen mo ing kasalpantayanan ing kaya kang banala kapulungan, at pamayapan ampon pisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibi ampon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kaya kayungan. At kekan timur. Idake tangin iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Pakamalan kong kakaluguran, niyo ang kordero ning Dios, niyo ang milalakoking kasalanan ni Yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake, kingapunan ning kordero. Ginuwek matampang tanggap keko, dapat yagkasme nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pasalamatan da kakareting banal mong kalam, ing kamatayan ning anak mo at dana na kaming kapayapan, at patibayan na kami kasalpantayanan, ing pangasubli na namang mebye, di na kaming pamagparati, layon na kaming tayran king kaligtasan, iniadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklok tapo saguli para karing mapila na kapabaluan. Hausan kay po ngeni ing metong po karing scholars na po ning Social Action Center of Pampanga. Kaya ben na po ni metong social worker akabalenta mo po Igio Enriquez. Hausan kay po ngeni ing metong pong Social Action Center scholar na po ning sakop i CJ ning kakatamo pong barangay San Nicolas. Ako po si Carl Joshua Kayanan, isa sa mga scholar na pinapag-aral ng Social Action Center ng Pampanga o SACOP. Nang dahil po sa inyo, ako po ay nakakapag-aral ngayon sa paaralan ng Guagua National Colleges na nasa 4th year college sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Isa sa mga programa ng Alay Kapwa sa SACOP ay ang SACOP Educational Assistance Program. At sa kasalukuyan, 500 pong kagaya ko na nagmula sa mahirap na pamilya ang tinutulungan makapagtapos ng SACOP. Ang SACOP po ay nagbibigay ng aming matrikula o allowance. Mayroon din po kaming mga regular meetings, annual recollection, at iba pang activities na makakatulong sa pag-unlad ng aming personalidad. 813 na po ang napatapos sa kolehiyo at technical na kurso magmula pa noong 1996. 38 ang pumasa sa board exam noong nakaraang taon at kasalukuyan pong tinutulungan ang aming mga pamilya. Sinusulong din ng Alay Kapwa ang programang pangkalusugan kung saan nakakapagbigay din po tayo ng serbisyong medikal sa 715 na nangangailangan sa pamamagitan ng libreng konsulta sa tulong ng ating mga espesyalista. 40 na pasyente sa libreng bunot ng ngipin, 35 sa operation tuli at libreng ECG. Sa pakikipag-ugnayan din po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, nakapagbigay din po tayo ng tulong medikal sa 45 pasyenteng may chronic kidney disease at kasalukuyan nagdadialysis. Sa ating pakikipag-ugnayan din sa Kapampangan Development Foundation, nakapagbigay po tayo ng tulong sa isa na nangangailangan ng prosthesis o artificial na paa. 6 na libreng operasyon sa katarata at pugita. Sa pakikipagtulungan ng ating mga parokya, paaralan at partner institution, nakapagbigay po tayo ng tulong sa 7,805 na pamilya na galing sa 25 na parokya na nasalanta ng kalamidad noong nakaraang taon. Sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa SACOP, patuloy na sinusulong at nagagampanan ang mga programang ito. Ang Panginoong Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Maraming salamat po. Malyari na pong mangolekta po. Ito po yung appeal na po ng kikatamo pong Social Action Center of Pampanga para king Alay Kapwa Collections. Nung daramdaman niya po yung lagyong sakop, yung balo da po rin marakal kikatamo yung sakop, dito pong government centers, King San Fernando. Pero yung lagyo pong sakop, it means Social Action Center of Pampanga. Ini po, yung palagay ko pong Peka Maragul Diling private charitable institution, king Mabiluga, Pampanga, at under na po ning Peka Maragul Diling Private at Peka Maragul Diling Charitable Institution king Mabilo Gayato ing Santa Iglesia. Iti pong Social Action Center of Pampanga, palakad ne po ning kikatamo pong Archdiocese, aminusbong po kanita lalong-lalo ni yung panahon ning lahara, sinawap ka rin pakakalulong mesa lanta king Delubyo, at inya pong housing project, scholarship project, sa saupano po ring mayayalipit na katutubo, king social action at social justice works tamo, at sa saupyahan naman po karing masakit at karing pong mitatalakad negosyo. Kaya kayo pong kasaupan ngayon, particularly, may biyela po lalong-lalo na po
king katamo pong sakop scholars para king alay kapwa collection. This year po, in target na po, kakakwentuhan king social worker tamo, king sakop. In target na po, makapag-raise na pong 5 million for this year. Mitas na po into 600 from 500 din karela pong susopan as scholars king Mabilog pong Pampanga. Dakal pong salamat king kayo pong pamagtiwala at SAUP, king katamo pong Social Action Center of Pampanga. At katatawlian po, buri ko lang pong paganakake kayo, rin katamo pong daratang schedule, king katamo pong daratang Holy Week. Pasibayo po, kempong bukas, alas 4:30, bukas hanggang pong Miyerkules Santo yung schedule tamo po, alas 4:30 ninggat panapon pamagrosaryo, at alas 5:30 ninggat panapon ingki katamo pong banal na misa at recollection. Impong Lunes, impamigunan panimunane pong Brother Ronel Christian David, impong Martes, panimunane pong Apong Dong, ingki katamo pong Arsobispo, Miyerkules, panimunane po ning kanakong kaklase, Father Jasper Sanita. Kaya po Miyerkules, alas 3 na po ninggat panapon ning Dakit Cordero, king Barangay Santa Ursula, alas 5 po misa ning taulinga po na ning ginutamang Jesucristo, at alas 7 po milipat ya po kaya pong kilub na ning pisamban, king altar ning repositoryo, ing Santissimo Sacramento, at misaraya pong alas 12 ning Kapitangan Bengi, ingki katamo pong pisamban. Kinabukasan po, ing Viernes Santo, ning kamatayan at pamaylasa ning ginutamang Jesucristo. Ita pong alauna ning gatpanapo, alas 4 ning abak, atin pong pamagistasyon ning krus, manibat po San Miguel, pauli po kay katamo pong pisamban, alauna ning gatpanapon, atin pong pamigunam, karing 7 tauling amano ning ginutamang Jesucristo, o ring 7 palabras. At ita pong alas 3 ning gatpanapon, maganap po ing kapag masusyan king Viernes Santo ning pamaylas at kamatayan ning Ginoo. Ita pong alas 5 ing pamagburol king Santo Insyero at kayari na po nita ing prosesyon ning pamaglibing ning ginutamang Jesucristo. At king Sabado de Gloria alas 7 ning bengi ing pong prosesyon ding Atlong Maria king pipaglimbunan, alas 8 ning bengi ing pamagvihilya at pamaglame tamo para king pangasubling mebye ning ginutamang Jesucristo. Deni pong Atlong Aldo nga reni, Huwebes, Biyernes Santo,